Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakanhon Pata Football Club kala peliem no ya kakanhon Top Rong Football Club. Hakaji kon final jong ke Lempung Ilakai Football kabala pelong da kaseng samlash nong nong ur. So yong kabala yora ru ya kanam lah do ringkat ke kusnam da kasong pisa kabasan po hajar tingka ringkat ke trofi. Hakane ke Lempung Ilakai Football kabala penkot no haka artade gubna rempang arjar kat kendai la sakhilang ru da MLA jong kane katan uba SK Sun ubara long kongsan bat kiwi-kiwi. Laila kai ba bro atli tim noi ha bakut hi gidon ke bajob pan gidon ke babut ke bajob tekai ke ba ngakwa penong ngangi kelong gidon ke madan ke babyang ke size hadu kata chatai shnong mauflang gimdon ke madan kum geni ke madan ke bahatam kati ke tajungi ke datang madan tersat ke madan tersat pat ke di ke jong ki riu shimet kamdei ke jong ke shnong lani kamdei jong ka association Henry hangi pak idon ka madan jong ka shnong ka ba
Don ka sais ka balabyang hadu kata-kata. Henry ni sosi pat bakani ka madan. Ka surface pat kamlong ka babit yaki kun samla jungi panila kai katkum kajuk ka bamenta. Om di bagawan nang ni manyadon mentai batfi kum uta u MLE nani ubaidan benta kamsang pertai. Nah, wala nga day UMLE badan menta kamsang pertai. Henry kejiwan jongah ni pat kalong kumutaw briu ba yakan ni ke sport ba ya ke football bat badan ka museum ban kentio ya ki kon samla ki jongi ke badan ka sap ka phong bakin nang kiyo ha ka ni ka benta kaila kai football ka balala ban penlong kalat kamai jakpo kabalong ru kalat aikam ajam ya ki kon samla ki jongi ki balabon ki pelayar jong kadang dejit ki balayo kam hapo ka kam sarkar na kadaw ba ki tibet akila ka football tila da ki kon samla jongi ki yo man peni ka sap ka pong ba ki don lamba ka ni ka madan kalong ka jeng kurku ya ki bar kalong ka jeng kurku ya ki me ki pa Pakai ya, dia telah menjawab.